شر بريته تكسيرنا وفي حق نبي وفي حق أزواجنا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا قلنا وإياكم ذي المعاصي على عز طعاما حضير مصل آجل معالي ومن كل حارة دنية إلى كل حارة مرضية ويشفي أمراضنا ويسع أغراضنا طول عملنا مع لطف وعافية واحسن سبيقتنا واحسن خاتمنا وعلى كل ما نوى أصلافنا الصالحون بنية ويقرأ المولد دياء الملامع وخول حبيب عبد الله الولي كي عبد الله أزهري بن محمد أن الله يؤلي رجال يعيد علينا من بركة وأسرار وأنوار نفاد على كل حد النية وكل نصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واقف المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك المملع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى على رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك
حبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مشفعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زائد الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زائد الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك مشفعي في القيامة السلام عليك مضللي بالغمامة السلام على المشفع في الخيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك ودائن الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائن الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن
وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام سلام يا سلام على النبي خير العالم والآل والصحب الكرام مع الموت كل ما
الكرام مع اللبوس تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. ونور تعبده منا به في ذكره عظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليغضه وردوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة له السقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. منتشرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. ربي وبين ماء فاستفك من غفلة أنزى وكن يقظانا. صلى الله عليه. وارجع إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه إلى إله صانا. صلى الله عليه. ظهر الله همه هتره وما برك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب الأرض قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقت نشر لو نعته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشر أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإجا الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يوم الإسلام أول الشافعين ومشفع أنا قط لا أتوانا. صلى الله عليه. حتى أولاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. واليوم حمد الله جل بيدي والأول الآتي أنا الجنان. صلى الله عليه. واكرم الخلق على الله أنا فلقد حفاك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عين القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا
رسول الله يا من له عند الله إن المرسلين إن قد جاءوك لذنبي أستغفرون الرسل هدينا يا بيضا الأقطار ما عادينا صدقك وسري يا سيدي قدوة القادر يا سيدي يا رسول الله يا من له يا إلا الله إلى المسيء إلى قد جاءوا
هذه الأسواق وحمومتي لا تقوم الغلاء من جملتي البلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له إلا الله إلا الموسي لقد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا أهل الحساب والنسب الأكلام والعلم والعلم والتقوى بجهدكم وبكم تلجب صلب البليات ودري بجهدكم وبكم تلجب صلب البليات ودري يا سيدي يا رسول الله يا من له إلا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له إلا الله إلا المسيء لقد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المعصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف اعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت أنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شرك تصدع ونانا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة الله الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما الله الله قد دها من قولنا أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك
نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي فلها أنت فتسجد الله وتنادى شفاعة شفاعة الله عليك الله صلى ما بدا النور وشعشع صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليه يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع الله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا رسول سلام علينا لزيارة قصيدنا وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع أستغفر الله رب البرايا أستغفر واكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع أستغفر الله رب البرايا أستغفر واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طاليها مع واختم العمر بحسنه واحسن العقبى ومرجع يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهر وآله والصحابة مسنا شع يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب
ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil mayamin. Amma ba'd. Ma'asyar habaib kafatul ikhwan hadirin yang berbahagia, di hadapan kita ada dua orang anak ya, insyaallah kita akan resmikan nama-nama mereka. Nama yang sangat bagus sekali, nama-nama yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Itu pertama Muhammad Hisham As-Segaf bin Muhammad Mahdhar As-Segaf. Yang kedua Muhammad Rizki Sya'ban bin Muhammad Soleh. Kita doakan semoga anak-anak ini tumbuh sehat, dijauhkan Allah dari sakit, balak, musibah, dipanjangkan umurnya, keadaan sehat, afiat, jadikan Allah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tuanya, dimurahkan Allah rezekinya, dan bertaat serta menegakkan hukum syariat agamanya, berguna bagi nusa bangsanya, dan dientengkan Allah jodohnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Iwak sepat, iwak gabus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بارك لنا في أولادهم ولا تضرهم وبحكمتهم وعلمنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل وسلم جميع الأنبياء والرسل الحمد لله آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد أرسلت لنعتي من وصفه تهي القلوب لا تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا. لكنه بر السراء قد دعا لمدح صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتدنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. بالواحد الأحد العلي ريحنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاري وحبيبي وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل آل حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والعاذلين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا ولقد رجونا فأكرم سؤلنا اسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمل كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت له الصباء غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين آمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد اللهم بحق الفاتحة وكرم وجزء الفاتحة افتح لنا واجعلنا من خير فكل خير وعنا عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك وفيها سلام واعدانا الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وإلى روح الرسول الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفوهم وإلى روح أبو المسان الشعشاب أبي عبد الرحمن السياب من ساداتنا الأبي علوي من مشايخ أرضه إلى مغاربها لأن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم برحمته ومغفرته والجنة ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المصلى في هذه الحارة خصوصا صاحب المصلى الشيخ العالم العلامة كي حجي عبد الله الأزهري وأصوله وفوهم وأزواجه وذريته المنتسبة إليهم ومشايخ التلاميذ والآخر منهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم برحمة والمغفرة وسلم الجنة ووالدينا ومشايخنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة على سعد مخلوقك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. سلم ورجع تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة ويكسر مسجد الإخلاص والمؤمنين وسيدنا وحبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بسم الله أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روح صاحب الحول وصاحب المقام الحبيب صاحب المقام الشيخ كما Haji Abdullah Azhari tamana haula sababi Allah yaghfirlahu wa yarhamu sirrul jannah bi rahmatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأعظام من عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهديها ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سليم المحاجر الرحمن بن عيسى وابن عبيد الله المفرم وإلى رشاد العظام سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي بن إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد شقاف ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين هذه المنطقة وهذه الجزيرة وهذه البلاد وهذه المكان من الأبي علوي من العلماء والأولياء الصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم
العارف بالله عالم العلامة الداعي إلى الله الشيخ عبد الله بن أحمد الأزهري، وإلى أرواح من عاشوا في عهده من قبلهم بعده من العلماء والأولياء والصالحين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنات برحمته، والدينا ووالديهم خاصة، وأمواتنا أموات المسلمين عامة، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه، اللهم اجعله فكاكا له من النار، وعتقا له من النار، وسترا له من النار، وإجابا له من النار، وبراءة له من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Tes. Kepada para jamaah sekalian, mohon untuk maju ke depan yang masih kosong, karena sebentar lagi acara kita mulai. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian yang belum berwudu, mohon terlebih dahulu berwudu, karena acara kita akan kita tutup dengan salat zuhur secara berjamaah. Kami ulangi lagi kepada para jamaah sekalian untuk mohon maju ke depan, karena masih banyak jamaah yang akan hadir. Sebentar lagi acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aidan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, para habaib, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Fadilatul Habib Hamid bin Umar al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Muhsin bin Abdullah al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Abdurrahman bin Hasan al-Habsyi, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Ahmad bin Alwi al-Kaf, Al-Mukarram wal Muhtaram
Fadilatul Ustaz Dr. Andes Ki Agus Haji Hasim Zamzam, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Thayyibno SAG, para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum sekalian. Kita doakan para guru-guru kita yang di hadapan kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tak ada kata yang terindah kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah menakdirkan kita pada hari ini untuk hadir dalam acara hall Syekhul Imam Al-Alim Al-Allama Kiai Kemas Haji Abdullah Adhari bin Kiai Kemas Haji Muhammad Adhari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola umat, pemimpin umat, ya nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita semua dan orang-orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama. Tadi malam khatamul Quran dan juga doa ba'da subuh tadi yang dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar Al-Hafidh, dan dilanjutkan dengan qasidah burdah tadi pagi oleh santri Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang, dan dilanjutkan dengan ziarah ke makam sahibul haul dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ki Agus Haji Hasim Zamzam, dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Adiyah Ulami, tasmiyah, tahlil dan doa. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Kini kita memasuki acara selanjutnya. Kata sambutan mewakili panitia yang pada hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para kiai, para asatid dan segenap pencinta ulama
yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hijab kita dari rahmatnya. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir, yang ikut andil di dalam acara-acara seperti ini, terutama acara di hari ini memperingati haul Kiai Haji Abdullah Azhari, mengingat, mengenang dan tidak lain tujuannya adalah untuk ittiba, yaitu mengikuti jejak langkah beliau. Mewakili segenap panitia hall pada saat ini, pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap yang hadir, terutama yang berpartisipasi di dalam acara ini, baik hartanya, tenaga dan pikirannya. Karena tidak lain kita mengharapkan kebersamaan bukan hanya di dunia, akan tapi kita mengharapkan kebersamaan di akhirat. Yang kita inginkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memperingati haul Kiai Haji Abdullah Azhari, mungkin setiap saat kita yang berada di jalan laut ini ingat terus. Karena kita lihat setiap hari jalan apa? Jalan Kiai Haji Abdullah Azhari. Kadang-kadang kita yang tinggal lama di kota Palembang ini lewat terus jalannya, tidak tahu siapa beliau. Bahkan di antara yang tinggal di Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang, besar di laut di seberang hulu ini, makam beliau tidak tahu. Pas giliran ditunjukkan, oh ini makam beliau. Makanya peringat ini sangat penting. Mengingatkan juga anak cucu kita yang mungkin mereka kalau tidak kita ingatkan, mereka tidak ingat. Maka alhamdulillah dengan adanya hall ini mengetahui siapa beliau. Tidaklah ditulis nama jalan itu kecuali ini orang yang ada andil untuk kemajuan kota Palembang ini, terutama dalam bidang keagamaan. Kita walaupun mungkin tidak secara langsung kita mendapatkan bagian ilmu dan keberkatan beliau. Sekolah dan murid-murid beliau yang hadir di tempat ini, guru-guru kita yang tadi ikut andil di dalam acara ini, yaitu Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hafsi, Kiai Haji Syafiq Yunus tadi membaca doa, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hafsi. Kenapa kita bersama ini? Karena tidak lain adalah bersambung keilmuan, bersambung sanad ilmu, yaitu di antara murid beliau adalah pembesar kota Palembang, guru daripada guru-guru kita adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Bersambung satu sama lainnya. Makanya kebersamaan kita pada saat ini menunjukkan bahwa hadirnya kita di tempat ini, yang ikut andil di tempat ini ada bagian daripada ilmu dan keberkatan daripada Kiai Haji Abdullah Azhari. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih, dan insya Allah kebersamaan kita hadirnya, niat yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan akan menambah keberkatan, tidaknya menambah ilmu. Kita akan mendengarkan ceramah-ceramah dari guru-guru kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga untuk penceramah dan yang hadir di tempat ini. Insya Allah Allah balas dengan balasan yang besar. Insya Allah sahibul hal redha dengan kita, murid-murid beliau, guru-guru beliau. Insya Allah kita bersama mereka dunia dan akhirat. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi yang telah memberikan kata sambutannya. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Dengan mengingat
menyebutkan nama-nama orang soleh akan turun rahmat. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan managib yang pada hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Masagus Ahmad Nasir Nanang SHI. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار اللازم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبائب والأساتذة wal abba wal ummahat wa ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Al-Fakir akan membacakan daripada riwayat hidup sahibul oral Al-Arif Billah Asy-Syaikh Al-Imam Kiai Haji Abdullah bin Kemas Haji Abdullah bin Kemas Muhammad Azhari atau dikenal dengan Kiai Pedatuan. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Almarhum Kiai Kemas Haji Abdullah Azhari yang terkenal juga dengan sapaan atau disebut juga dengan Kiai Pedatuan, dilahirkan pada hari Senin tanggal 27 Sya'ban tahun 1279 Hijriah atau bertepatan tahun 1863 Masehi pada pukul duha 10 pagi bertempat di Kampung 12 Ulu Pedatuan Palembang. Ayah beliau yang bernama almarhum Kiai Kemas Haji Muhammad Azhari dan ibu beliau bernama Nyi Mas Kharijah binti Kemas Haji Abdul Khaliq. Sejak dari masa kecilnya beliau berada dalam asuhan orang tuanya yang mana ayahnya juga terkenal sebagai ulama. Maka beliau tumbuh besar dididik oleh orang tuanya sendiri, oleh ayahnya sendiri, tumbuh menjadi seorang yang peduli akan ilmu pengetahuan. Maka dari didikan ayahnya inilah, dari kecil, dari umur 11 tahun, beliau telah dibawa oleh ayahnya untuk berangkat ibadah haji, berziarah ke Makkahul Musyarrafah wa Madinatul Munawwarah, untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tanggal 27 Sya'ban tahun 1297 Hijriah atau bertepatan tahun 1876 Masehi, beliau bersama ayahnya berangkat ke Makkahul Mukarramah dan tiba di sana pada tanggal 27 Oktober 1876 Masehi. Setelah menunaikan ibadah haji, maka beliau diajak oleh ayahnya untuk menuntut ilmu dengan menemui beberapa guru besar, al-ulama al-kiram wal fudala al-a'lam, hingga beliau mendapat futuh dari tangan guru-gurunya, yakni guru yang menjadikan beliau mendapatkan keterbukaan hati dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu guru beliau yang beliau menimba ilmu daripadanya, mendapatkan keberkahan daripada gurunya, salah satunya yaitu beliau berguru kepada Said Umar, Said Utsman dan Said Abu Bakar. Ketiganya adalah anak dari Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Dimyati yang terkenal dengan sebutan Asy-Syahta. Maka dari sinilah, dari guru beliau inilah tercatat bahwasanya beliau
termasuk salah satu murid yang ikut andil di dalam penulisan kitab Syarah I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, dan beliau termasuk salah satu murid yang ikut serta di dalam mengumpuli catatan kaki daripada syarah kitab I'anatul Talib Watul Mu'in, Hasyiah I'anatul Talibin. Dan juga beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Bashuni dan para anaknya Syekh Muhammad Yasin Al-Bashuni, dan juga kepada Sayyid Sultan bin Ahmad At-Taghatsani dari Syekh Mustafa Al-Afifi, dan juga berguru kepada Al-Ustadzul Asatiza Khatimul Hufazul Muhaqqiqin Al-Arif Billah Maulana Said Ahmad bin Zaini Dahlan, dan masih banyak lagi guru-guru yang beliau menuntut daripadanya. Atas iradah dari Allah Subhanahu wa taala, tak kala beliau menuntut ilmu, ayah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat pada saat beliau menuntut ilmu. Namun ini ujian dari beliau, namun tidak mengurangi daripada semangat beliau untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tahun demi tahun beliau menuntut ilmu, terus menerus belajar kepada guru dan guru. Akhirnya pada tahun 1305 Hijriah, lebih kurang selama 12 tahun lamanya beliau menuntut ilmu. Akhirnya beliau selesai daripada pengabdiannya untuk menuntut ilmu. Beliau pada tahun 1305 Hijriah atau bertepatan tahun 1887 Masehi, beliau meninggalkan kota Mekah dan sampai di Palembang pada tahun 1305 Hijriah bertepatan tahun 1887 Masehi. Setelah beliau tiba di Palembang, maka dari sinilah beliau mulai mengajar untuk menyampaikan ilmu yang selama ini beliau dapatkan di kota Mekah bersama guru-gurunya. Namun kemudian 2 tahun kemudian beliau kembali berangkat ke kota Mekah dan Madinatul Munawwarah untuk berziarah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1307 Hijriah bertepatan tahun 1890 Masehi, beliau kembali berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Maka setelah itu dari tahun 1307 Hijriah, dari sinilah beliau setelah pulang dari Mekah, maka tahun inilah beliau tidak pernah berangkat lagi ke kota Mekah. Semenjak tahun inilah beliau mulai aktif berdakwah, mulai aktif mengajarkan daripada ilmunya. Pertama kali beliau menyebarkan ilmunya adalah di rumah beliau sendiri. Setelah itu beliau berinisiatif bersama murid-muridnya untuk membangun satu tempat, yakni mushola yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Kita berada sini hasil daripada perjuangan dakwah daripada Sahibul Hal berserta murid-muridnya. Insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan sir daripada rahasia beliau, mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Tercatat juga beliau termasuk seorang yang berakhlak dan juga menghargai akan ilmu pengetahuan dan betul-betul meletakkan ilmu sesuai daripada tempatnya, yakni mengangkat kedudukan ilmu di tingkatan yang paling tinggi. Terbukti pernah suatu hari ada seorang yang minta beliau untuk mengajar di rumahnya, maka sambil tersenyum beliau menjawab pada orang tersebut, annal ilma yu'ta wala yu'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ibarat pepatah yang mengatakan gayung mendatangi guci, bukan guci yang mendatangi gayung. Itulah daripada kemuliaan beliau yang mengagungkan ilmu daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga beliau belajar, beliau mengajar dan berdakwah. Beliau juga seorang yang murabbi kepada murid-muridnya. Diceritakan oleh muridnya sendiri, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Pernah suatu hari beliau bercerita, Al-Habib Alwi datang ke rumah Sahibul Haw berniat untuk belajar kitab Fathul Mu'in. Maka tak kala itu Sahibul Haw tidak langsung menerima daripada permintaan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Sebab beliau seperti orang-orang terdahulu, guru-guru terdahulu ingin menguji daripada murid-muridnya. Bagaimana daripada niat yang tulus daripada muridnya ingin belajar.
Setelah itu Habib Alwi mencoba terus sampai 1 bulan. Beliau minta daripada belajar kitab Muin kepada Sahibul Hal. Akhirnya Sahibul Hal Kiai Peratuan menerima daripada niat yang baik daripada Al-Habib Alwi bin Mahbasin, sehingga yang pertama kali belajar kitab Muin kepada beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin, dan dilanjutkan oleh kemanakan beliau yaitu Syekh Alwi Azhari. Maka dari sinilah bahwa beliau seorang yang murabbi, yang tulus mendidik daripada murid-muridnya, sehingga para murid-muridnya menjadi seorang yang melanjutkan daripada estafet guru-gurunya, yang menjadikan para ulama-ulama yang terkenal di kota Palembang. Di antara murid-murid yang pernah menuntut ilmu kepada beliau antara lain Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin atau dikenal dengan Mu'alim Nang, As-Sayyid Alwi Al-Kab, Kiai Kemas Haji Alwi Azhari, keponakan beliau Kiai Haji Muhammad Amin Azhari atau dikenal dengan Kiai Cik Ming, Kiai Raden Haji Ahmad, Kiai Kemas Abdul Halim, dan masih banyak lagi murid-murid yang menuntut ilmu kepada beliau dan menimbah keberkahan daripada beliau. Karamah Kiai Peratuan, beliau bukan hanya mengajar, bukan hanya berdakwah, dan juga beliau seorang yang bermujahadah di dalam membersihkan hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat mujahadah beliau, berkat istiqamah beliau di dalam mengajar, di dalam berdakwah, maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang aulia min aulia Ilaahi taala. Bahkan beliau diakui oleh ulama pada saat itu sebagai al-arif billah, yaitu orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang wali, para wali tidak mengharapkan daripada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, namun itu salah satu cintanya Allah kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang terkenal, yang sering kita dengar dari antara karamah beliau adalah beliau selama di kota Palembang selalu dikunjungi oleh orang-orang, bahkan para ulama-ulama bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun berkunjung ke rumah beliau. Dari kota Mesir, dari negara Mesir, Tartar, Maroko, dan masih banyak lagi daripada kota-kota lainnya. Yang herannya, yang begitu hebatnya, ketika salah seorang ulama yang datang dari negerinya masing-masing, suguhan makanan yang keluar daripada rumah beliau sesuai daripada negaranya masing-masing. Inilah keberkahan daripada beliau, karamah daripada beliau. Masyarakat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi daripada karamah-karamah beliau. Wafat Kiai Peratuan. Demikian perjuangan beliau dalam mengembangkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Maka pada hari Sabtu tanggal 17 Zulqa'dah tahun 1357 Hijriah atau bertepatan tahun 1939 Masehi, pada pukul siang dalam usia 78 tahun beliau pulang ke rahmatullah dengan tenang di hadapan keluarga beliau. Ketika berita beliau pulang ke rahmatullah tersiar, maka segenap kaum muslimin datang berbondong-bondong berkunjung ke diam beliau. Tak henti-hentinya masyarakat hadir di rumah beliau untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau. Maka pada keesokan harinya, pada hari Ahad tanggal 18 Zulqa'dah pukul 11, setelah jenazah beliau disolatkan di rumah beliau dan di musola, lalu dibawa ke tempat pemakamannya yaitu 14 Ulu Telaga Swida di tepi jalan. Oleh karena yang hadir pada saat itu orang-orang banyak berkumpul, maka diperkirakan orang berjumlah lebih kurang 20.000 orang yang hadir untuk melayat daripada jenazah beliau. Bukan hanya orang biasa, bahkan para ulama-ulama hadir mengikuti daripada profesi untuk pemakaman beliau. Yang hadir pada saat itu yaitu Said Salim Jindan dari Jakarta dan Said Agil dari Solo. Maka tak kalah jenazah beliau diantar, maka pada saat itu jumlah orang yang banyak sehingga orang tidak bisa berjalan, sehingga jenazah berjalan dari tangan ke tangan sampai ke tempat pemakaman. Pada saat pemakaman jenazah beliau, secara kebetulan air pasang, air naik di tepi jalan. Namun suatu karamah beliau, kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, namun air tersebut walaupun pasang tidak masuk ke lubang liang lahat.
Selesai daripada pemakaman, berdirilah seorang ulama yang terkenal yang memberikan kata sambutan yang pertama, yaitu Said Salim Jindan dari Jakarta dengan bahasa Indonesia dan Said Agil Munawar dengan bahasa Arab. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kita semua, memberikan hidayah wa taufik kepada kita semua untuk meneruskan cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa lakum minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Mas Agus Ahmad Nasir Nanang SHI yang telah membacakan managib Sohibul Haul. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh semangat Sohibul Haul dalam beribadah, mencari ilmu, serta menjadi orang yang bermanfaat dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ceramah agama yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Muhammad Thayyibno SAG UAS Palembang. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa'aluna nawayna at-ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih واتباع السلف دعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء جل مرضات وقربه وثوابه. ربي زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سواء سبيل الجيش المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Bersyukur kepada Allah di siang hari yang penuh berkah, waktu istimewa Allah kumpulkan kita bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita al-habaib asy-syarafa wal asatidzah al-fudala. Hadir bersama kita yang kita muliakan Sayyidul Habib Hamid bin Umar Al-Habashi, mudir Pondok Pesantren Ar-Riyad, wal Habib Muhsin Al-Habashi, mudir Pondok Pesantren Arya Talang Betutu, dan juga Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihabuddin, mudir Pondok Pesantren Anwarut Thayyibah Begayut, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi, Ketua Rabitah Alawiyah Palembang Darussalam, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Yagus Syafi'i Nunus, dan juga Al-Ustaz Majid Dahlan, Al-Ustaz Habib Fikri Husaini, dan para habaib Ustaz Fauzi Ibn Syekh Zawawi Idham, dan para habaib semuanya, dan juga Al-Habib Alawi bin Ahmad Al-Kaf, dan semua yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiah, Allah berikan selalu penjagaan, keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadirun al-a'izza dan semua hadirin wal mustami'in dimanapun berada, mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang membuat kita bersama dunia sampai syurga. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis haul Al-Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Kemas Abdullah bin Muhammad Azhari. Haul 1 tahun. Jadi ketika kita memiliki harta, maka keluarkan zakatnya kalau sudah sampai pada nisabnya dan juga sudah sampai haulnya 1 tahun. Untuk sekarang emas 85 gram. Kalau di pasar kurang lebih 10.100.000 rupiah. Jadi yang mau nikah ancang-ancang aja Bapak. Alhamdulillah sudah agak nurun nih. Luar biasa. Haul 1 tahun. Yang kita peringati Asy-Syekhul Imam. Syekh orang yang memiliki ilmu yang luas, memiliki pemahaman yang mendalam, dipanggil dia syekh walaupun mungkin usianya muda. Ada juga syekh dipanggil bukan karena ilmunya, tapi karena usianya lebih dari 40 tahun. Dipanggil juga syekh. Jadi kalau ada bapak tua datang ke musola dipanggil syekh, jangan seneng gino. Sebenarnya budak itu nak nguyok. Ahlan wa sahlan Syekh Muhammad, datang Pak Tua, itu maksudnya. Jadi Syekhul Imam luar biasa. Syekh ilmunya Masya Allah, beliau berguru luar biasa di Mekah 12 tahun kepada Syekh Ad-Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, luar biasa. Al-Imam ju'ilal imam li'tama bih. Al-Imam orang yang dijadikan panutan. Imam kita ikuti gerak-geriknya, kita contoh perilakunya, dan kita dengarkan nasihatnya. Kita jadikan imam. Jadi kalau ada orang jadi imam, tidak boleh kita menyelisihi imam. Jadi kalau imam ruku, ikut ruku aja. Tidak boleh. Aku tidak senang dengan imam ini Ustaz. Aku nak nulu bela. Orang imam ruku dia nak sujud, batal salat dia. Jadi diikuti. Luar biasa. Al-Alim Al-Alamah yang berilmu, mutabahir, ilmunya tidak diragukan lagi. Masya Allah. Dan Palembang tercinta memiliki ulama sekaliber internasional. Beliau banyak datang mengunjungi beliau, ulama-ulama dari luar negeri. Luar biasa. Jadi Palembang memiliki kebanggaan luar biasa, memiliki ulama. Mudah-mudahan akan lahir juga nanti ulama-ulama hebat seperti beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita peringati haulnya? Karena kita mengenang, mengikuti jejak langkah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itulah sebenarnya cara mengikuti yang paling terbaik. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan." Siapa yang ingin mengikuti jejak hidup seseorang, maka falyustanna biman qad mat. Maka ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum selamat dari fitnah. Orang sudah meninggal dunia disebutkan luar biasa manakibnya oleh Ustaz Nasir, Masya Allah, sampai akhir hayat beliau berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan waktunya, berjuang untuk mensyiarkan agama Allah, menjunjung tinggi syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau. Sudah jelas beliau adalah orang yang perjalanan hidupnya penuh dengan kebaikan, istiqamah, dan ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Karena kita kalau ingin mengikuti orang yang masih hidup, ada mungkin tergelincir. Sekarang yang ilmunya banyak, dakwahnya luar biasa, menyebar, banyak muridnya, kita tidak tahu sampai akhir hayatnya bagaimana keadaan kita. Maka cara mengikuti terbaik mencontoh mereka, orang yang sudah meninggal dunia. Bukan berarti kita lalu meninggalkan guru-guru kita, lah.
kita menyambungkan hati kita dengan guru kita dan orang-orang yang sudah meninggal daripada para alim ulama. Kita ikuti. Kalau ustadz ini agak rawan memang. Kalau beliau luar biasa, ilmu beliau diundang orang tahu, ilmu itu datang, bukan didatangi, bukan mendatangi tapi didatangi. Luar biasa dan muridnya banyak. Itu hebatnya beliau. Kita ustadz sudah datang, jamaah tidak ada. Masalah juga kadang-kadang. Ustadz sudah datang dengan segala persiapan, sudah bawa kitab, tanya mana jamaah, nanti ustadz jamaah belum mandi. Allahu Akbar, memanglah luar biasa semangat ulama-ulama dulu. Maka tak heran lahir sekali bermu'alim nam Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Masya Allah, luar biasa. Al-Fakir belajar dengan Ustaz Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Syihab. Beliau belajar dengan mu'alim nam. Alhamdulillah sedikit banyak tersambung keilmuannya. Jadi luar biasa. Kalau berbicara di depan ini sebenarnya saya tidak pantas. Masya Allah, banyak para alim ulama di depan yang luar biasa. Kalau saya semalam baru jam 2.30 kurang lebih sampai Palembang. Dari kemarin berjalan 24 jam di kendaraan, ceramah sejam makan, balik lagi ke sini. Alhamdulillah sehat, selamat, masih hidup juga. Alhamdulillah. Jadi ngambil berkah. Tadi sebelum datang ke sini kita ziarah dulu. Alhamdulillah. Kalau tidak ziarah nanti kata Ustaz Abdurrahman, ada wong haulnya diperingati, makamnya tidak tahu. Nah, ini masalah. Kita datangi, sowan ke beliau, masya Allah. Jadi kita semakin banyak berjalan, semakin terbuka cakrawala kita. Karena beliau bukan hanya berjuang dengan ilmu, beliau juga dengan harta. Ini jadi pikiran kita. Kita yang tidak punya ilmu, jangan sampai harta kita sia-sia. Pakai harta, pakai tenaga, pakai semangat untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu. Beliau meninggalkan musalla, meninggalkan rumah, masih dipakai untuk kebaikan, pakai untuk salat, majelis ta'lim, dibuat 2 tingkat. Tingkat pertama untuk madrasah, tingkat kedua untuk ibadah. Luar biasa. Beliau pikirkan ke depan. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amal-amal yang terus mengalir walaupun orang yang sudah tiada, mungkin masuk ke dalam kubur, hancur, dimakan cacing tanah, sudah berubah jadi tanah, tapi amalnya terus mengalir. Pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan atau yang disebarkan, ilmu. Belajar ilmu, sebarkan ilmu. Kita bukan ustaz, kita bukan kiai, kita bukan ulama, bisa menyebarkan nasihat-nasihat para alim ulama, para asatidz. Sebarkan hikmah, nasihat, ceramah, sebarkan. Biarlah orang mau bosan apa. Pokoknya tiap hari kirim aja ceramah. Tiap hari. Ada jamaah protes juga. Kapan mau kirim joget ini? Tiap hari kirim ceramah. Na'udzubillah min. Sebarkan. Jangan pernah bosan. Masya Allah, sebarkan dengan ilmu. Yang kedua, awala dan salihan tarakahu, anak saleh yang ditinggalkan. Beliau meninggalkan luar biasa anak-anak yang saleh, murid-murid yang luar biasa. Ini jadi pikiran kita. Bagaimana anak kita, apa yang dia pegang, apa yang kesehariannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungannya dengan Nabi Muhammad, bagaimana hubungannya dengan Quran, bagaimana hubungannya dengan syariat Nabi besar Muhammad. Jadi pikiran kita. Maka kita ayo sama-sama berjuang supaya anak kita ketika kita tinggalkan, mereka jadi anak yang akan membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau usia kecil dibawa menemui para alim ulama. Yang ketiga, au mushafan warathahu, mushaf yang dia wariskan, Quran yang dia wariskan. Masya Allah. Mungkin dulu orang sulit mau wakaf Quran 30 juz, sulit. Jadi orang dulu wakaf Yasin. Tapi kadang masalah juga, makin banyak tahlil, makin banyak Yasin di rumah. Sampai bingung mau bacain, buka gerobok Yasin semua isi. Tidak ada Quran di dalam, bingung sampai nak dibakar, berdosa, dibaca pusing juga balai. Jadi wakafkan Quran. Punya harta banyak, anak-anak di pelosok-pelosok, banyak pondok pesantren rumah tahfiz yang masih membutuhkan Al-Quran, maka kirimkan Quran yang punya harta. Au masjidan banahu, masjid yang dia bangun, luar biasa.
au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk pejalan kaki, untuk musafir, au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkan, au sadaqatan, atau sedekah yang dia keluarkan. Maka luar biasa, sedekah kita keluarkan untuk agama Allah. Mana qasad malum min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta untuk sedekah. Dua, tidaklah bertambah seorang hamba maaf, hatinya bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, Allah akan tambah kemuliaannya dunia akhirat. Yang ketiga, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merasa rendah di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Jangan pernah merasa hebat dengan apapun. La taghdar bimakanus salih, la taghdar biliqa'i salih, la taghdar bi'amali salih. Jangan tertipu dengan bertemu orang soleh, jangan tertipu dengan banyak melakukan amal soleh. Jangan kita tetap merasa paling banyak dosa, paling banyak salah, paling banyak khilaf. Mudah-mudahan dosa kita semua diampunkan oleh Allah. Mata kita banyak dosa, telinga kita banyak dosa, hati kita penuh kebencian. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semuanya, ya Allah. Bagaimana kau tampakkan siang hari ini kami orang baik, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang baik, ya Allah. Kami kumpul dengan orang-orang yang bersih hati siang hari ini, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Ashfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami, ya Allah. Sakit zahir, batin, jasmani, rohani. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dzariqatihim wal mu'afati minal fitani. Pas 15 menit dibagi dua dengan Habib Ahmad. Tenang aja. Tapi kalau ceramah selalu lihat jam. Atau orang ustaz 5 menit ceramah siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapa cepatnya ustaz? Lama dikit. Tadi kan minta 5 menit katanya. Masya Allah. Apalagi guru kita Habib Alawi, lebih semenit. Insya Allah untuk Habib Alawi. Jam 12 lewat 1 menit. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Minta maaf atas segala kekurangan. Mohon doa para habaib, para asatidah. Mudah-mudahan Al-Baqir dan kita semua istiqomah. Wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Muhammad Thayyib Ibnu SAG. Ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nazarullahal-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma sara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa ma'amalati fasidiha li ta'rifi halal haram. وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل معاشر من خلافه وعصاه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنة بالنعم والجزام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل النوبة يا رسول الله يا أهل درك فقه المقدم كن معنا في الحس والمعنى يتريم أهلها. أما بعد. Yang saya muliakan, wabil khusus para habaib, para kiai, para ustaz-ustaz,
tokoh agama, tokoh masyarakat, para syiban, hadirin rahiman wa rahimakumullah. Yang utama dan pertama, selalu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak henti-hentinya. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal hidayah, inayah, taufiq, wa siha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan keberkahan yang insya Allah Allah berikan kepada kita orang. Karena perkumpulan kita pada siang hari ini di musola di Baitulnya Allah mengenang sosok orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, panjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairul fi wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan hadirin rahiman wa rahimakumullah, kita dengarkan tadi Masya Allah ceramah Ustaz Thayyib, dan juga kita dengarkan tadi manaqib singkat yang luar biasa. Inti daripada manaqib tadi kalau antum dengarkan tidak lebih dari ilmu yang beliau mujahadah di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Kita kumpul dengan sini saat ini kita mengadakan halnya beliau ya karena sebab ilmu, sehingga ilmu itu mendatangkan kemuliaan bagi beliau dunia maupun kelak nanti di akhirat. Begitu juga saat ini kita hadir dalam majlis ini, perkumpulan yang dimuliakan ini adalah karena ilmu. Tanpa ilmu yang baik kita tidak akan bisa duduk di sini. Karena ada ilmu yang menjelaskan kepada kita ada hal bagus untuk didatangi, tempat yang baik, yang tanpa tersadarkan kita didoktrinkan dengan hal yang baik sehingga kita hadir dalam majlis ini. Karena ilmu yang baik. Tanpa ilmu yang baik kita tidak akan bisa duduk dalam majlis ini. Jika ada orang dapatkan ilmu yang tidak baik, dia dengar hal-hal yang tidak baik tentang ini, dia tidak bakal duduk dalam majlis ini. Apalagi di zaman kita sekarang ini luar biasa dengan media ini. Media yang berbagai macam coro untuk kita jauh dengan hal yang baik, jauh dengan mereka para wali-walinya Allah, jauh dengan mereka orang-orang saleh. Bahkan kita dengan media ini saat ini diadu domba, yang tadinya punya ilmu yang baik jadi tidak baik, sehingga kita jauh dari kebaikan tersebut. Tadi kita dengarkan juga selalu di mana hal kita tidak akan jauh cerita tentang mereka bagaimana mendapatkan ilmu, lalu di situ juga ada cerita tentang karamah-karamahnya mereka para wali-walinya Allah. Apalagi zaman kita sekarang ini, wong agak menganggap tentang masalah karamah ketakutan. Bahkan sebagian kita pun takut untuk berbicara tentang karamah. Karena ada oknum-oknum yang kita anggap dia tidak punya kapasitas untuk menceritakan itu kepada wong yang memang tidak punya kapasitas untuk mendengarkan itu. Sehingga penyampaian bagus, pendengarannya tidak bagus. Atau sebaliknya, penyampaiannya tidak bagus, pendengarannya tambah tidak bagus. Yang akhirnya hasilnya pun tidak bagus. Padahal wajib kita yakini tentang etikot keyakinan kita tentang masalah karamah. Dalam syariat kita
Ana dapatkan dari guru ana Habib Abdullah bin Semin, Masya Allah biculi hayati, tentang masalah kharigal ada, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia. Kalau bahasa kita supernatural, apa kekuatan super, kharigal ada, yang tidak biasa di antara manusia biasanya. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama irhas, atau yang kita kenal irhasat, sesuatu kharigal ada yang Allah berikan kepada para nabi sebelum mereka diangkat jadi nabi. Banyak kita dengarkan kisah-kisah. Salah satu cerita tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dari kecil Masya Allah sudah mendapatkan keanehan, keajaiban yang luar biasa. Beliau lahir, api padam, istana Kisra hancur. Nabi ketika masa mudanya, ketika dagang, itu awan selalu menutupi Nabi, meneduhkan Nabi di dalam perjalanan itu. Itu kharigal ada, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia. Namanya apa? Irhasat. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat adalah kharigal ada yang Allah berikan kepada para anbiya, para nabi-nabi. Kalau sekarang ini adalah mukjizat. Jadi jangan galak basi-basi ngomong mukjizat. Mukjizat itu hanya para anbiya. Mukjizat ini adalah sifatnya wahbiyah, pemberian Allah. Irhasat pemberian Allah. Mukjizat adalah pemberian Allah. Dan para wali-walinya, para nabi-nabinya Allah itu semuanya rata-rata diberikan mukjizat. Dalla ala sidqihim, menunjukkan akan kebenaran mereka orang di dalam dakwahnya mereka orang. Sehingga para mukjizatnya para anbiya ketika dilihatkan oleh para sahabat, itu akan menambahkan kekuatan keimanan mereka orang, keyakinan mereka kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ajli dakwah, untuk tujuan dakwah. Lalu yang ketiga ada namanya karamah. Itu kharigal ada juga, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia. Namanya karamah. Diberikan hanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat karamah ini, akidah kita Asy'ariyah mengatakan kullu ma jazal li mu'jizat li kullu ma jazal mu'jizat li anbiya jaza karamah li wali. Setiap hal yang diperbolehkan mukjizat para nabi, itu diperbolehkan juga karamah para wali. Apapun mukjizatnya para nabi, itu juga bisa terjadi karamah para wali-walinya Allah. Banyak hal. Banyak hal ikhwan. Kita dengarkan karamah-karamah mereka para wali-walinya Allah. Sesuatu yang luar dari kebiasaan manusia. Kalau harusnya banjir ke bulan tadi, harusnya banjir. Sebagaimana yang kita tengok. Tapi karamahnya beliau tidak banjir. Dan banyak hal ikhwan. Dan jangan takut cerita tentang wali Allah atau dengarkan wali Allah. Itu memang adalah kharigal ada, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia, yang tidak bisa diterima dengan akal kita. Tidak bisa diterima dengan akal. Tapi wajib kita imani, wajib kita yakini, dan itu bagian dari akidah kita. Sehingga mereka yang mengingkari karamah para wali kufur, murtad, keluar agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mirqatus Syuhud, syarah kitab Sulamut Taufik. Kenapa? Berapa banyak Allah ceritakan tentang karamah wali Allah di dalam Al-Quran. Contohnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi apakah mereka nabi? Bukan, mereka adalah orang-orang saleh yang Allah berikan kharigal ada, tidurnya lama. Siti Maryam yang melahirkan seorang putra tanpa suami, apakah dia seorang nabi? Bukan. Itu namanya adalah kharigal ada, sesuatu yang luar dari kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada mereka orang-orang saleh. Tujuan apa? Untuk menambahkan keimanan bagi mereka yang menyaksikan itu. Dan kita dengarkan, Masya Allah, Masya Allah, kita pernah dengar cerita mukjizat. Itu bisa juga terjadi kepada karamah. Kita pernah dengarkan cerita dari Habib Muhammad bin Husain bin Syahab, Allah yarhamu Salman Ade. Beliau menceritakan tentang Nabi, mukjizat Nabi
dalam kitab Nawadir beliau katakan bahwasanya cerita tentang Nabi menghidupkan orang yang meninggal. Pernah dalam satu riwayat diceritakan sahabat Nabi itu ngajak Nabi makan di rumahnya. Kita pernah, mungkin pada umumnya kita pernah dengar cerita ini. Ketika sahabat itu ngajak Nabi makan di rumahnya, bersiap untuk janjian makan di tempat sahabat itu, Nabi mengiyakan, insya Allah aku datang. Wah, sahabat tadi bergembira, dia balik ke rumah lapor sama bininya, Nabi bakal makan di rumah kita. Dan sahabat itu punya anak 2 ekor, masih kecil 2 ekor. Apa yang terjadi? Sahabat itu beli kambing, balik ke rumah, karena dia punya anak lanang 2 ekor kecil, masih kecil. Itu bapaknya nyembelih kambing tadi di hadapan anak tersebut. Istrinya bersiap-siap masak untuk di rumah. Kenapa? Nabi nak datang, nak ngajak makan sahabat tersebut. Gembira luar biasa. Sahabat itu bukan main kegembiraan beliau ketika mengajak Nabi makan di rumah. Rata-rata sahabat itu bahagia kalau Nabi bisa datang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Setelah disembelih itu dikapakan kambing tersebut oleh sahabat tersebut. Dengan lading disitulah sahabat siap-siap masak masuk ke dalam rumah. Ngewangi bininya untuk masak. Apa yang terjadi cerita? Maka anak tadi, si kakak tadi, nyingok apa yang dilakukan oleh bapaknya nyembelih kambing dengan pisau tersebut, dan pisau masih ada di situlah. Apa yang dilakukan? Si adeknya dituntun. Adek tadi digolengkan, disembelihnya pula oleh si kakak tadi. Kemudian apa yang terjadi? Ini pelajaran bagi kita juga. Anak itu luar biasa nyontoh wong tuanya. Apa begawe wong tuanya dipeloi. Makanya kita sebagai wong tua punya kewajiban di dalam tarbiyah, jago anak kita jangan sampai meloi perilaku yang tidak baik terhadap kita. Kalau sekarang ini wong tua seneng nyingok anak perilaku tidak baik, apalagi yang namanya TikTokan ini sekarang ini. Umak berjoget-joget dengan TikToknya, anaknya melok seneng pula, seneng. Oh, masya Allah, anak aku pintar nian pacak joget. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya kalau kecil lucu. Hah? Umur setahun, 2 tahun lucu nyingoknya. Tapi kalau sudah besar, Allah yahfad. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan bahkan kita nyingok di media sosial, gara-gara yang cek itu, uang berapa banyak budak kecil jadi kena penyakit gila. Dirawat mereka orang, tidak berhenti, tangannya bergerak terus. Masya Allah, luar biasa ikhwan. Apa? Kandungan tuanya nyontoi. Lalu apa yang terjadi ketika sahabat itu keluar nyingok anak sudah belum mengandalkan, yang si kok sudah meninggal dunia, leher sampai terputus. Nangis sahabat itu, luar biasa sahabat. Pas teriak, istrinya pun nyingok. Masya Allah, nyingok anak meninggal dunia, wong tua pasti bukan main. Akhirnya mereka tersadarkan. Sang suami ngomong langsung sama istrinya ketika mereka nangis bersedih akan wafatnya anak itu. Ngomong lakinya sama bininya, wahai istriku, Rasulullah bakal datang. Ketika dengar Rasulullah bakal datang, kegembiraan langsung ada timbul di dalam diri mereka orang. Lalu mereka sepakat untuk menghentikan tangisan mereka, menghentikan kesedihan mereka, tidak menampakkan kesedihan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dibungkus, masuk ke bilik dulu, siap masak. Sudah siap masak, Rasulullah datang dengan waktunya. Ketika Rasulullah dalam perjalanan, Rasulullah datang, malaikat Jibril menceritakan cerita sahabat tersebut. Masya Allah, ketika nyampe Rasulullah dalam rumah, ketok pintu dibuka, sahabat tersenyum, sahabat nyingok wajahnya Rasulullah, kebahagiaan yang luar biasa yang terjadi dengan sahabat seakan-akan tidak pernah terjadi musibah yang terjadi. Dia layani Rasulullah, istrinya pun semangat melayani Rasulullah, menyiapkan makanan, bahagia, senang dengan datangnya Rasulullah. Setelah makan, Nabi pun tidak menceritakan, tidak menyinggung hal itu. Selesai makan baru Nabi menyinggung hal cerita tersebut. Diceritakan oleh Nabi, Nabi nanya, mana anak kau? Ada ya Rasulullah. Di mana? Di kamar ya Rasulullah. Tidak ceritakan tentang kejadian itu. Lalu Nabi menceritakan kepada sahabat itu bahwasanya aku sebelum datang ke rumah kau ini didatangi oleh malaikat Jibril menceritakan tentang apa yang terjadi kepada anak kau. Nangis sahabat itu di hadapan Rasulullah.
Lalu ditonjolkan, mana anak kau? Dibawakan anaknya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Diusap oleh Nabi lehernya tersebut, anak tersebut, dengan izinnya Allah, mukjizat Nabi, anak tersebut pun hidup. Masya Allah. Itu mukjizat di Nabi yang menghidupkan orang yang meninggal dunia. Begitu juga pernah terjadi kepada wali-walinya Allah, karamah. Ana dengarkan cerita dari Muhammad Daniel Habsyi. Beliau menceritakan sosok seorang wali yang bernama Al-Habib Hashim Al-Habsyi. Ini seorang wali min auliyaillah. Orangnya sederhana, enggak dikenal oleh orang lain. Tapi wong-wong lain tahu ini wali Allah, orang soleh. Sehingga ada pasangan suami istri kawin selama 10 tahun tidak punya anak. Kita datang ke rumah Habib ini. Kita minta berdoa. Kita yakin doanya beliau ini lebih agrabul ijabah dibandingkan kita yang berdoa. Maka suami istri datang kepada Habib tersebut menceritakan, kami ini sudah nikah 10 tahun belum punya anak Habib. Tolong doakan biar kami ini punya anak Habib. Ya Habib, anda tidak bisa. Tidak, kami yakin Habib antum ini agrabul ijabah, doanya lebih cepat untuk diijabah dibandingkan kami. Kami banyak dosanya. Maka Habib itu berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, dengan husnudzon mereka, prasangka mereka kepadaku, ya Allah, kabulkanlah hajat mereka ini, ya Allah. Subhanallah, tak lama balik dia dapat kabar, datang lagi Habib, alhamdulillah anak hari mana berisi. Subhanallah, lahir datang lagi dibawa tu anak. Beb, ini doakan anak-anak beb, biar anak-anak ini panjang umur, sehat walafiat Habib. Lah Habib doakan. Seperti biasa kita datang ke wong soleh minta doa, pasti doakan. Begitu juga beliau ini. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, ketika anak ini umur 7 tahun sakit anak ini. Setelah sakit, subhanallah, demam panas tinggi, meninggal dunia. Pas dengan anaknya meninggal dunia, tidak diimbau bapak ibunya. Langsung bawa jasad anak tersebut ke Habib tersebut. Pergi datang ke rumah Habib Hashim Al-Habsyi tersebut. Lalu meminta kepada Habib, anak-anak Habib meninggal dunia. Ana yakin antum wali Allah, antum mustajab doanya. Ini didesak. Ya Allah, anda tidak bisa mendoakan dia. Anda tidak bisa menghidupkan dia lagi. Ini sudah ajal, itu sabar. Ida Habib, anda yakin antum wali Allah. Didesak, subhanallah. Apa? Habib pun berdoa, mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, husnudzon mereka kepadaku ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah. Subhanallah, anak itu pun hidup lagi. Ini karamah yang terjadi kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang keempat, ada lagi yang namanya ma'unah. Kharigal ada juga ini. Ma'unah, becak diberikan kepada muslim yang taat kepada Allah. Muslim yang taat kepada Allah ini misalnya ada uang pacak mengobati kita, kosok-kosoknya baik, kita sakit tadi sehat, ada tak? Ada kan? Ada lagi cak di Jawa sana, hei uang operasi itu belanya nih anak kilading, belanya nih anak kilading, mbeknya daging kita yang kena sakit tersebut. Subhanallah, jampi-jampinya, lapnya lagi hilang. Subhanallah. Ada wong-wong yang punya ma'unah, punya kelebihan kharigal ada. Itu diberikan kepada siapa? Muslim yang taat kepada Allah. Lalu yang terakhir, istidraj. Diberikan kepada mereka orang kafir atau diberikan kepada mereka orang-orang muslim yang fasik. Contohnya apa? Sihir. Hanya sihir. Kita jingok-jingok sekarang ini. Itu apa namanya? Kharigal ada. Ada. Memang Allah berikan kepada mereka orang. Tujuannya istidraj, uluran Allah untuk menjauhkan dia dari Allah. Dan itu hal yang tidak aneh. Jadi kalau seandainya kita saat ini di zaman kita sekarang ini ikhwan, kalau kita sakit, ada orang nanya, Ustaz boleh tak Ustaz anak datang ke dukun sebulan Ustaz? Sakit Ustaz, anak sakit berobat Ustaz? Boleh be. Asal dengan syarat. Duiko. Amo siapapun, kalau bertanya boleh tak Ustaz berobat dengan orang kafir Ustaz? Boleh be. Kalau tak boleh, tak usah berobat di Cikitas gitu.
Boleh be. Ustaz berobat amu si fulan boleh tak? Boleh be, amu siapapun kau nak berobat, amu siapapun ikhtiar kau nak berobat, silakan saja. Tapi syaratnya siko. Syaratnya dua. Yang pertama, kau harus yakini ini hanya ikhtiar. Yang memberikan penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Yakini itu. Nak kau ikhtiar amu muslim, amu kafir, silakan saja. Amu siapapun kau nak berobat. Tapi yakini, ini bagian ikhtiar. Bukan mereka yang menyembuhkan. Bukan si muslim, bukan si wali, bukan si habib, bukan si kiai, bukan si ustadz, bukan siapapun. Bukan obat, bukan yang lain. Tapi adalah Allah yang menyembuhkan. Ini bagian ikhtiar. Yang kedua yang paling penting, pengobatan itu tidak melanggar aturan syariat. Jika melanggar aturan syariat, maka hukumnya haram. Kau datang ke kiai, datang ke habib, kata habib itu kau nak sembuh makan ulo. Boleh tak? Tak boleh, walaupun itu habib, walaupun itu kiai, walaupun itu mengalim. Kenapa? Karena itu melanggar aturan syariat. Tapi kalau kau datang, misalnya kita panggil dukun, kiai siapapun kita panggil tabib, kata dia sembelih kambing. Lalu kambing itu kau sedekahkan, kau buatkan sop, kau sedekahkan wong kampung kau. Boleh tak? Boleh be. Tapi kalau kau sembelih kambing lalu kau entar ke Sungai Musi sana, kau baru baca semua, boleh tak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar aturan syariat. Jadi dua intinya. Yang pertama apa? Harus berkeyakinan iktimad ini hanya bagian dari ikhtiar usaha. Tapi wajib yakini yang menyembuhkan Allah kita hanya ikhtiar be. Yang kedua, ikhtiar kita tidak boleh melanggar aturan syariat. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita memahami bagaimana mereka mendapatkan karamah-karamah. Tidak lain karena ilmu mereka. Mujahadahnya mereka orang. Baru mujahadah itu yang akan menghasilkan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka dari itu ikhwan, penting bagi diri kita jangan jauh dari agama. Jangan jauh dari syariat. Jangan jauh dari orang-orang yang mengajarkan agama kepada kita. Dengan dekat kepada mereka, dengan duduk bersama mereka, maka insya Allah kita akan mencakup kelompok mereka orang di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita orang-orang yang diberikan hidayah, inayah, taufik oleh Allah, dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita minta juga ikhwan kita kaum muslimin, mudah-mudahan yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang mereka dalam keadaan peperangan, diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan, kemenangan. Lalu Allah tampakkan kepada kita kehancuran mereka orang-orang musyrikin yang ikut andil dalam peperangan tersebut. Allah tampakkan di dunia sebelum nanti di akhirat kepada kita orang. Dan minta mudah-mudahan Allah ukhuwah kita orang dikuatkan oleh Allah, persaudaraan sesama muslim dikuatkan oleh Allah, dijauhkan daripada hal-hal yang bisa memecahkan kita, dijauhkan dari hal yang bisa menimbulkan permusuhan antara kita sesama muslim. Dan kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala, selalu minta sama Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari kaum musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita dolimi atau yang mendolim kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman syarri faridak wa la tuwalina walian syiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka aswab. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada ma aqul lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf yang telah memberikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami himbau kepada para jamaah sekalian yang belum berwudu atau batal wudunya, mohon untuk berwudu karena kita akan tutup acara kita dengan salat zuhur secara berjamaah. Acara selanjutnya ialah talqin zikir dan doa
penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadatul Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Dengan terdengarnya pembacaan doa tadi, maka berakhir acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup